الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، ولا توكلي ولا اعتمادي إلا على الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وإلى العالمين أرسله. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة عبد موقن بلقاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأحبة، حياكم الله جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. والله الكريم الحليم عز وجل أسأل، الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك في هذه اللحظات الطيبة المباركة، أن يجمعنا مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. Mahuli mga pananggungan ha agama Islam, muna-muna titukbar na to in pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sinyari tamasi biubus niya kato tanyo in kabuhi tiranan nakahadir kitanyo haadlaw ini tiranan hikarwag na to sin suwara sin agama Islam. Salawat ibn salam pajungjungan na to Muhammad ibn Abdullah, jari niya mga umat Islam, pagkain adlaw ini adlaw mulya, adlaw paghahalulay sin parakala na huumun, adlaw
sin Muslim pamukuhan iban matakaddam pangawaan sin Muslim pangadjian mahinang niya luto diha dunya sampai dagpak paadlaw akhirah. Pagka mataod ng ginisan sin ilmi, mataod ginisan sin pangadjian, ulubahain undang-undang sin mga Muslim, hipahasil kanila sin Rasul, bang tungod ilmu in pagbisarahan. Yari kaya bayta kato tanyo sin Imam Shatibi, Imam dakula gupak sin agama Islam, bang uluin ilmu amo in wajib hasilun dunguhun sin kitani. Law sin Imam Shatibi rahimahullah, kullu ilmin la yanbani alayhi amal فليس للشرع ما يدل على استحسانه البتة. كل علم لا ينبني عليه عمل فليس للشرع ما يدل على استحسانه البتة. إن كتان علم لوس الإمام الشاطبي ويرؤ طائب مهاسل مكنية di'ra magsusungin pagmamuha mo pa Allah, di'ra kaw magkukusog mag-ibadat pa Allah, di'ra kaw makatumtum pa adlaw akhirah, banging kaaunan sin ilmo yan bihan law sin Imam Shatibi sa mula kasya wayroon pusni. Inhipaput kato tanyo sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ilmu amuin bang tasya karungan magdurungan atawakan magsusuno in pagmaruha na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang na to karungan in ilmu yan katumtuman na to in adlaw akhirah. Sarabin masa na to bihaon masa syahawat, masa ano in pagbahasahon in manusia materialistik hamasa bihaun. Wayroon kaingatan, wayroon halawsin ubang bihadin in hikasambusin pagdunya niya, arapunin adlaw akhirat amuin 101% dagbakal niya, wayroon inu-inu halawsin unya. Munal din hadith na mayta لوس الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكبر عند الكبير اثنان. دوا برقال لوس رسول الله دوا برقال لما أسنا سجين ما نسيا إن دوا إن رئمك لأس أملا مسجين ما نسيا إن دوا إن رئسيا أملا أنو يد يا رسول الله. لوس الرسول صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وطول الأمل. أمو إن لسب دنيا إبنسل أغن نكهبا أغن لندو إن هبا فالنال ليتمتب سيكو مكال سيريها دنيا مكباكو مانو سيها مسنتو كولوان كسيا منتهن ويرون فإنو إنو ناس آخرة بانبكون دنيا ang kanday na to tapik pagsuy-suyan ha adlaw ini amo na in adlaw hisab, yawmul hisab, adlaw pagbista sin amal ibadat sin manusia. In Allah subhanahu wa ta'ala hawak tura'akun niya na in Israfil hipatuyupin sang kakala lawsin mga ulama tuyupun sin Israfil isang kakala makarua lawsin kaybanan mga ulama tuyupun niya makatu in mahal ka
pagtuyok niya kahinapusan. Tuyok kahinapusan si Israfil, amo na in gumawa na in manusya katan dahil habakumulan. Gumawa na in manusya katan dahil habakumulan. Majugjug na in lupa. Dayta katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wang bihad biinin hantang sin lupa, apabila hituyok na sin Israfil, insang kakala makatu, majugjug siya lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hafarman niya, إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. لو آخرت لوسن الله تعالى apabila tuyupun na sin Israfil, insang kakala, tazalzalat al-ard, majugjug na yung lupa, maghiral na yung lupa, mayka. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Sabab hiluwa na sin lupa, hiluwa na sin lupa ingkatan jasad kaya tanum halawin. Kaya ngatan niyo bang hisyong panagnaan manusya gumawa rin hapakumulan. Kaya ngatan niyo bang hisyong panagnaan manusya kumulnin masipak sarta gumawa. Innahu Muhammad, panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya in panagnaan manusya gumawa rin hapakumulan. Lamsin Rasul sallallahu alaihi wasallam حديث كرواية الإمام البخاري ومسلم بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من ينشق عنه القبر وأنا أول شافع ومشفع. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من ينشق عنه القبر وأنا أول شافع ومشفع. إن هذا الحديث لو سن رسول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. أقول لو سن رسول إن طنه سنكتان ما نسيا هاد لو قيامة. أقول نكورا أقول پنجنان وأنا أول من ينشق عنه القبر. إذن أكو ريس بلوس الرسول إن فنبنا أن ما نسيا قبوة دينها بقبولا. سبحان الله. محمد فنبنا أن ما نسيا قبوة دينها بقبولا. بقول هات سين فنبنا أن قبوة دينها بقبولا وأنا أول شافع. إذن أكو ريس بن فنبنا أن ما نسيا مكا شفاعة وأول مشفع. إذن فنبنا أن ما نسيا فشفاعة سن الله تعالى. بيت أن كتن سن رسول صلى الله عليه وسلم سن هنتن سن ما نسيا bang bihadinin hantang sin manusia pagwa din hapakumulan. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun na rin ha mga manusia gumwa din hapakumulan insahaya nalilibutin baran niya. Tampal patong palawa nalibutin kataan baran niya, katibukan sin baran niya nalibut sin sahaya. Sa aun day sa manusia law sin Rasul pagwa naman dahil hapakumulan in lupa niya naribias. In lupa niya nangingikuman. Lawsin Rasul sallallahu alayhi wa sallam hadith. Riwayat sin Imam Muslim din hadith fil Jabir radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث المرء على ما مات عليه. يبعث المرء على ما مات عليه. لو سن الله سبحانه وتعالى دليل سن أول دينها mga manusia gumawa دينها pakumulan nagsasahaya sila. لو سن الله سبحانه وتعالى
يوم لا يخزي الله النبي والمؤمنون يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. لوسن الله سبحانه وتعالى هأدلوا قيامة هأدلوا طغواء مؤنة إن منك نبها دينها فقبلا لطين إن من سلا نمرت سيطمنك نبها هأدلوا ينلوسن الله نورهم يسعى بين أيديهم إن سهيا يا نين هطمرنني يسعى بين أيديهم هكلمة لما هنلة وبأيمانهم دفت بطر دفت بلوة نالي رتسل سنسهايا سأون دي سبمانوس يا نالي رتسل كالندمان ميت أهيهاد لوسن رسول صلى الله عليه وسلم أن كان لوسن رسول نبدأ إيمانوس يا تقوأني رئها تقوملا سبب بدأ ليس بالتغهين من لريها دنيا ono inhinang muriha dunya magbakasya tagwa mo naman din hapakulan. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yub'athul mar'u ala ma mata alayh. In hadith riwayat sin Imam Muslim yub'athul mar'u ala ma mata alayh gumwa in manusya hapakulan hakadar bang umin kamatayan niya riha dunya. Wal iyadu billah bang siyam yatay nagririba gumwa siya hadlaw akhira bakkas sin riba yun hatamaranan niya. Sabang siya niyatay riha dunya nagsusujud simusujud pa Allah halawm ayl sahaya sin ayl gumwa magbakkas dito hadlaw akhira. Parahan sin Allah Ta'ala in katan manusya kamalaikatan karena magtagad ha mga manusya dahon paparang mahsyar hisiyusiwing gumwa dahon kabarang mahsyar. Wama adraka mal mahsyar bang sadya kaingatan na bang biyadi lupasin parang mahsyar in katan manusya wayroon hikabin dahon sila katan palupa paparang mahsyar punong sinallahu ta'ala in katan doon. Dito ang kitan yung sinallahu subhanahu wa ta'ala bang biyadi nin luparat busin parang mahsyar amo intinuran sin ako iban sin kami. Law sin Allah Ta'ala wa yawma nusayyiru al-jibal wa tara al-arda bariza law sin Allah Ta'ala haadlaw qiyama kunun namuin manusya ha parang mahsyar ard bariza indabbus niya insya lupa patag talang taluwas wayroon uno rin doon bang bukon lupa patag ya sawa pakato sin Rasul bang biyad dinin hantang sin adlaw sin parang mahsyar sipat kato tanya sin Rasul biya sin kikita sin dua mata nato. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim dayna hadith min Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. بل كنكو الحديث يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. قول سن الله تعالى لو سن رسول الله إن كتان ما نسي هفر المحشر إن دب السن فر المحشر أرض بيضاء لبا لندو إن putihnya عفراء لندو إن putih بيأسياسن كقرصة النقي بيأسيا لوسن رسول putihnya بيأسياسن تريقو أمو إن ويرو أن كلمرا أنو نلمني. يا الله بل كان حديث
مكراهد. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء لندو إنبوتي عفراء كقرصة النقي بيأسيا سنتيريجو أمو إن ويرو أن لمد يا أنون نلمني. لو سنق رواية سهل بن سعد ليس فيها معلم لأحد ويرو أن ديندو أن تيد مايت ويبن إلها ويرو أن باي ويرو أن كهوي ويرو أن بود ويرو أن سبا ويرو أن كسيلو غنين سيباتك تلن تلوس. dito kita ning tinindog katan magbista sin manahod iban sin maasna wayroon hikakapin wayroon hikabiin hapakubulan bangdukon maun siya patampatya misan pa in manu siya amo in nalawa niya tayriha dunya nalawa na tumutumoy baran niya maun na siya paparang mahsyar. إن كتان تمندب لوسن الله سبحانه وتعالى وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قولوا النمو سيدا كتان لوسن الله ويرؤون مكاكولا سود مسان همبوك دين كنيلا ويرؤون مكالبتس ويرؤون هكابين بانبكم مونسيا فأرض المحشر. لوسن الله تعالى وكل نفس معها وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد إن تيت ما نسيا دين كاتو تانيو أمرين إبن دوا ملائكة لوسن الله سائق وشهيد ملائكة دماقا يتأرض المحشر إبن ملائكة سمكسي سنهنانيا ويرؤون إبنيا لا سيأنيا ويرؤون إبنيا بغينيا بنبكم سيتنغلنيا. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لوسن الله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن كتان ما نسي مون أملك الله فردا سيسا يا رويرون إبنيا sambilin wayruun sambilin nakunawin jasadnya timindog na siya hadlaw niya kisahan pa kamusin hambuk manusia amuin atas niya tiyasulogin baran niya karna buka niya timindog hadlaw parang mahsyar. riwayat kato tanusin Imam al-Bukhari wa Muslim din hadithin Abi Hurairah رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم كان يسرف على نفسه. لوس الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهم ما نسيا نكأونا فرين كان يدينها من بنو إسرائيل إن كأونا نيا لمن طون معصية نهنا نيا أونا أولين كتان معصية نهنا نيا نريها دنيا. فلما حضرته الوفاة سمان سيمتكي كنا من يانا مسؤوفنا إن أجلنيا dia magnin usog dia yang gaunas jama'a bani yun yung anak niya kata wa awsahum wasiyatan ghariba ang panabilinan bisa rin mga anak niya qala lahum ya bunay idha ana mittu fahriqun ya kamu mga anak law sinusog ini ibut kaniyo bang ako mapatay sunuran niyo ako ya Allah ibut kaniyo bang ako mapatay sunuran niyo ang jasad thumma ishaqun ang paniyo ako pipiso nabiya ako sin pulbura thumma in kana fi يوم في ريح عاصف فذروا نصفي في البحر
wa nisfi fil bahr. Pag-ubos sin ama, bang dumatuin adlaw, kumusugin hangin, pangayuon ko kanyo hansipak simbaran ko, sa bulakan yung mari parangatin hansipak mari paluka. Mayta. Sabab sin ama. Wallahi, لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. Sabab sin ama, sabahan ko pa Allah Ta'ala mga anak, ang kanda ko magpasunog, simbaran ko, sabab sin ama, bang ako kabakan sin Allah Ta'ala, bang hipagbak ko bayin Allah Ta'ala, hati ko baha sin ama, ako na yung manusia sa luhi-luhi. Yang gaunas niya pa Allah. Sambil niya tayman siya hinang kanya sin anak din wasiyat niya. Law sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, falamma kana yawmul hisab, di matungmanin adlaw pag-hisab, amunain ardul mahsyar, law sin Allah subhanahu wa ta'ala haragat, ya kaw ragat, ijma'i kulla ma fih min ar-ramad, puna ya kaw ragat, in kataan abu kya samulak maun kaymo, iban ya kaw lupa, puna marikako in abu amin kya samulak maun kaymo, ampa imyanin Allah Ta'ala kun, wayroon parimaragpakin ka panun, nagbalikin mano siya yaong biyasing kain na tagna tinindughaw sin Allah Ta'ala. Tinindugin ka ta. Wayroon hitakam. Impagwa sin mano siya din hapakumulan kisa makajay. Kumawa kita niyo matakaddam, panintangan. Suysuyan kita niyo sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Inhantang sin mga manusya gumwa din hapakumulan tong kahinis. Tong kahinis sin manusya in style niya gumwa din hakumul. Hikaisa niya lang sin Rasul. Sin yuhsharuna ala qadamain. Manusya pagwa naman din hapakumulan, bakod sin malaikat, yanon sila sin malaikat, panaw na kaumadto pa parang mahsyar. Manaw sila pa parang mahsyar, nagsisikisik. Doon sin malaikat. Sinful, aon din ha mga manusya lang sin Rasul, yuhsharuna ala rakaib al-akhirah. Pagwa naman din hapakumulan, way pa nakaruwa, kaya tararan na sin malaikat harwa. Yaglilibutan na siya sin mga malaikat din harwa. Sarta, diarahan siya sasakatan niya rin hasulga. La ilaha illallah. Diarahan siya sasakatan niya rin hasulga. Din haunin sasakatan niya. Biyan din ilo paragbus sin sasakatan niya. Riwayat sin Imam Ahmad, hadithun hasan. Dahil hadithin Ali ibn Abi Talib sipat niya kato tanyo bang uno yung dagbos sa sakatan niya. Law sina Ali ibn Abi Talib ma yuhsharuna ala arjulihim innama yarkabuna ala nuqin min al-jannah. In sasakatan niya law sin Imam Ali in siya unta din hasulwa. Way pa siya nakaruwa, taglilimutan na sin malaika, yatagaran na. Pagwa niya naman, yanon na siya sin malaikat. Alla takhafu, ayaw ko mahanggaw. Wala tahzanu, ayaw ko masusa. Abshiru bil jannah, pagkugkuyag ko dahon ko pasulha. Pagkugkuyag ko dahon ko pasulha, ayaw ko mahanggaw. Ayaw ko kublaan, makita ko dahitun, ayaw, pasulha ko. Yung sinusugyaon man antum basyarakumullah, hiso ka mo yan. Jawab si malaika, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami na ining mga malaikat, tunggo nyo
ضدها دنيا ibang di hadlaw akhir. Pagwa sinano siya yaon, law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di siya makariik, misan makaminsan palupa. Di siya pag-iikon sin mga malaikat palupa, buhaton siya magtuyrin hapakumulan maun pasasakatan niya. In panghulmat kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya misan pagindasun palupa, hasupaya ri kalumnianin siki niya, pasakatun siya magtuy pasasakatan niya tudjumat to paparang mahsa. Isiyo silaon. Isiyo mga nano siya ini. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala hapalun na bil ayat ini. وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا فَأَدْلَوْ قِيَامَ مَنْ تَغْوَاءُ النَّمُؤْنَ إِنَّنَا سِلَ نَجْمَمَهُ وَأَقَاكُ لَوْسٍ اللَّهِ. Di sila makahindas palupa, magtuy sila rahon pasasakatan niya. Isiyo sila mga muttaqin, ahlul taqwa, mga nagmamaruha pa Allah, bangyanon sin Allah hinangayin ini, himi ng hawayroon paglikuat. Bangyanon sin Allah layuin ini, layuan niya hawayroon pagbistas. Ahlul taqwa. Hindi harun niya, aun waktu wa inisan kasasakatan niya. Hindi harun niya, aun waktu magsiki-siki sadya. Sa'rid tuhad law akhiratin darajat niya tanggungon siya sin malaika. Di siya pahindas yung palupa. Wasilfun ahar. Inhikatulaw sin Rasul. Panagnaan manaw magsiki-siki. Inhikaruan niya sumakat magtuy pasasakatan din hasulra. Inhikatuni wal'iyadu billah. Yuhsharuna ala wujuhihim. Pagwa nila rin hapatumulan, duyon na sin malaikat magtupa parang mahsyarin maka-ajaib. Gumawa sila sungsang. Inmanaw kanya bayho, insikyad wa taas. Subhanallah. Gumawa, sikin gumawa pataasin bayho, yadto halupa, bayho nin manaw magtupa parang mahsyar. Subhanallah. Lawsin Allah subhanahu wa ta'ala wa yawma nahshuruhum yawma al-qiyamati ala wujuhihim summan wa bukman wa umya. Papanahon na mo sila lawsin Allah adlaw qiyama paparang mahsyar bayho nila'y manaw magto bukunhat bayho summan nabibiso bukman di makarissara umyan nabubuta. مشهد عجيب makamuling kagbahil basandoon mo yadto ko parang mahsyar paglihi mo pato makita ko manusia niya manaw bayho nila niyan atod mo kalawa yadto na isang manusia lawsin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha hadith riwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim bayan hadith Anas. الحديث اللي بكون كسه هنا حديث رواية الإمام البخاري ومسلم هاتي هي بالسراغين وعدين حسيم بسن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسن رسول صلى الله عليه وسلم يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه فقنا ونسن الله تعالى إن كافر هأدلوا قيامة طفر المحشر bayho nin manaw madto pa parang mahsyar. Lawsin mga sahaba ya Rasulullah kayfa yamshuna ala wujuhihim yaddi in lawsin mga sahaba in pagpanaw nila bayho in manaw na ajaib mga sahaba lawsin Rasul sallallahu alayhi wa sallam awalaysa alladhi amshahum fi dunya ala alqadamayn awalaysa alladhi amshahum fi dunya ala alqadamayn قادر على أن يمشيهم في الآخرة على وجوههم قالوا بلى يا رسول الله لوسن رسول صلى الله عليه وسلم بكون كإن الله تعالى أمو إن نبطنوك نردتها دنيا هسكين له أمو إن تقأش برغأش
may tani niya karausan papanaon sila'y sabdain di akhirat bayho nila. Law sin mga sahaba, bala ya Rasulullah, huon law na ya Rasulullah. Ibanin ako, iban sin kamo imyan day sabhuon karausan sin Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala ala kulli shay'in qadir. Karausan sin Allah Ta'ala yung kata. La ilaha illallah. Kasandungan mo inkatan manawna tudjumad tu palupa patag landuin puti bi'asyatiri wayruun kalamuran unu lummi wayruun kahoy wayruun bud waybay way sapa mapun na inkatan manusya dindu din naman kan ako Adam sambil pamanusya kahina po san manusya abutan sin adlaw qiyamah yan na siya adlaw yan agad agon taud sadya sin manusya adlaw yan agon di na kaw makanapas masigdi tampat way isang kasilungan agad taod mo sadyari na kaw makanapas sa in musiba pa rin doon habiyahan ng kasigpitan sin manus niya durog kaw ya kaw ipon sin Allah habiyahan ng kasigpitan kasuukon pa sin Allah Ta'ala yung suka pa usin manus sandungon na tampat di na kaw baka napas sin taod sin manus siya mahino na kaw sin taod sin manus siya yan na yung suka paalupon pasupon sin Allah Ta'ala pausin manus riwayat sin Imam Muslim dahil na hadith Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنى الشمس من الرؤوس حتى تكون على رؤوسهم بمقدار ميل فيغرق الناس في عرقهم كل على حسب عمله لوسن الله لوسن رسول صلى الله عليه وسلم hatarang mahsyar amo inyan nakatan na kupon tudna الشمس pasokon na sin Allah Ta'ala sugapao hatta takuna ala ru'usihim bimiqdar mil sambil mabiyadakuman inhawa niya sambil mabiyadakuman inlayo sin suga pausin manusya biya siya mil nag-ikhtilafin mga ulama bangunin hati sin mil law sin kaybanan milul mukhula amo in ipag-makeup sin babaya mundian din haba-haba niya law sin kaybanan mil amo na in 1 mile wallahu a'lam bangunin maksud in mahal ga in manusya lando in siksa kasintikan fayagriqun nasu fi araqihim manusya malu'mus sin hulas niya yagriqun nas ayaw na kaw imiyang dimiskas di ikaw nun sinakal sinagyan kayo mo upon pa sinakal mo ayaw na kaw mapil maingat halulayon ng problema sin akhirah di lang mo kaw nun sinakal may tayo sinakal mo law sin Allah Ta'ala wa yawma tubaddalu al-ard in katan tindana bukon na siya lupa bukon na siya suwa kabiyaksahan tindana yung katan tudna الشمس من الرؤوس سمبل فيغرق الناس في عرقهم كل على حسب عمله إن كتان ببندها كسب هأمل همعصية نريها دنيا يد ليس من توجه ولسني هاد لو آخرة لو سن رسول صلى الله عليه وسلم فمنهم من يبلغ العرق كعبيه أو نرين كان لأبو تنسن هلس مريبا بكو هتكد ومنهم من يبلغ العرق كعبيه أو نرين كان لأبو تنمرب ركبتيه فتهد ومنهم من يبلغ العرق وسطه أو نرين كان لأبو تنمرب غيطنا
ومنهم من يلجمه العرق إلجاما ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فيه أو نرين كان إلى لوس رسول أبو تنسي سنغلسني مرسم بالسملؤمس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سندون لا إله إلا الله سجبت سنهاي manusia way kasinungan manusia yaunin sura masuk pau manusia nalulumus na sinhulas nila Allahu Akbar di ko karausan ipasalupakan nyo imparakala sin arbul mahsyar misan pahisin manusia maingat mamisarabi na karausan sipatin arbul mahsyar sabab abu laylin saulit hunit labayan sin manusia la ilaha illallah habihan min sigpit yan min surah haun pa musibah iparasin Allah Ta'ala iparuyud sin Allah Ta'ala in apinarka jahannam hipatampak pa manusia subhanallah surah aso sadya sin tauri ko makanapas parahon pasin Allah Ta'ala in apinarka jahannam hipatampak hi-expose pa manusia adlaw mahsyar lawsin Allah subhanahu wa ta'ala waji'a bi jahannam waji'a yawma'idhin bi jahannam dahun na adlaw yan ay adlaw mahsyar in jahannam yawma'idhi yatadhakkaru al-insan adlaw yan imyan na manusia bang sadya ko nag-ibadat bang sadya ko nagtaat pa Allah bang sadya ko wa anna lahu dhikra ulo pa yung bang sadya ko yung kapusan niya ulo pa yung halga niya di na magmumpaatin susun hadlaw akhirin magmumpaatin susun diha dunya wa yawma idhi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra yaqul mamung siya ya laytani qaddamtu li hayati bang sadyaon na hinang ko hakaruhi bang sadya may kuliupas bang sadya ko di mong simpangadjian bang sadya ko si mambahaya sipat ka to tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagdasin apinarka jahannam riwayat sin Imam Muslim hadithun sahih law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam yawm al-qiyamah hiparana sin Allah Ta'ala in jahannam hiparuyud sin Allah mga malaikat dahan yumarin apinarka jahannam pasandungon mo ilaggo sin apinarka jahannam wa ma'aha 70,000 zimam intaod sin hukot pagguyuran sin mga malaikat 70,000 zimam kapituan ngayon hukot kapituan ngayon hukot intaod sin pagtunda ng sin malaikat wa ma'a kulli zimam 70,000 malakin yajrunaha in tiap-tiap hukot lang sin Rasulullah hambok hukot kapituan ngayon malaikatin hambok hukot sadya timutunda la ilaha illallah nalupan na kita niyo sin adlaw ini nalupahan na to na adlaw ini mayroon na manuntom sin pagbahasa ng judgment day of judgment way na makatali way na makatumtum bang bukon Valentine's Day bang bukon New Year bang bukon birthday in judgment day katumtuman na to inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil bang dahon na sin Allah Ta'ala in apinarka jahannam bang kakitaan na sin Allah kakitaan na sin jahannam min kuntaran niya mga manusia luon niya halaw sin apinarka jahannam law sin Allah Ta'ala zamjarat wa zamjarat mamisarahan in apinarka jahannam mukadkad in apinarka jahannam dualan in apinarka jahannam sabab yuhalan laysa min nagpapanjarikan
استمها بقى صحيح البخاري ومسلم بان بيأدن ما نسيا دمغ هأدلويا سنبل مها كنبها ديارمك هأدلويا سنبل كتان كنبها دئما كسفاء ما بيأكو سبت كان حديث سين وقت نتو يا بطنة تتنسين وقت إن كحوك أني ما كتوتي موهرا هاغم إسلام مسان دئنا تو ما أبوسين كسكتان إن مقصد سن بالسرة حسوبايا كتن يمبلك فالله تعالى حسوبايا نتو بستهن بلك إن استهن نتو وكيون نتو بلك لمين كد كتنيو سيسا ملين كد كو بستهن برن تغوسنكو بها تمين دوغ هالو بنسين الله تعالى تغوسنكو نبها إن أرض المحشر فسوس سوى bangdi ando kailo sa utay baran buko na kun makaulo kun hiyama mo kun hiina mo ikaw in sumandal baran ikaw mahulibang man laysa magmumpatin bisarayadtu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum faya fawzan lil mustaghfirin astaghfirullah الحمد لله حمدا لا يبيد واشهد ان لا اله الا الله اله اقرب الينا من حبل الوريد واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الاحرار والعبيد عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومقلديهم إلى يوم الدين ومن خاف يوم الوعيد هريق قدتان يوم كتبدوا أركالا سمود فلو سنؤونة in katan manusia harum kasigpitan siya haparang mas arakala buka na sadjay sa sumud paud di aun laysa haparang mahsyar mga manusia didto sila sinilong hababa arashin Allah Ta'ala sa inwakto na tuhaw aun laysa manusia pagtagna sin adlaw pagtagna sin pagbista pag-eksiton na sila sin Allah Ta'ala, di na sila palawa yun magbista, diretso sila magtuy pasulha. Awun manus alay. Mamarahin ang bayta sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam amu in takbiran sin sahaba. In hangto nga sin population sin sulha. Dahil ha ummat ko. Mamarahin ang bisra sin Rasul. Hangto nga sin mga tao halom sin sulha. dahil ha ummat sin Muhammad amunin kam sa kaluaw na waktu ianughara ka to sin Allah Ta'ala makissa na to insya Allah subhanahu wa ta'ala mahuli dumuha kita ni ubang man kapag barakatun sin Allah Ta'ala ni adlaw na to sallallahu wa antum muqinuna bil ijab اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات بخفي لطفك اللهم فرج الهم عنا وعن المسلمين اللهم الطف على ما نزل على المسلمين اللهم إنك أنت الرحيم ارحمنا يا رب اللهم استرنا تحت الأرض واسترنا فوق الأرض واسترنا يوم العرض يا رب العالمين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم يا ميسر العسير يسر أمورنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يستظلون بظلك يوم لا ظل إلا ظلك برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم سلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معادنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي فيها معادنا. وإذا أردت فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.